قونیو شهر قدیم است در مرکز ترکیه در منطقه تاریخی آناتولیا. این شهر بوی از تاریخ و فرهنگ یکی از مهمترین و جالبترین جایهای ترکیه است. خصوصیت اساسی قونیو میراث دینی آن است. شهر با منزل فیلسوف و شاعر بزرگ جلال‌الدین بلخی معروف به رومی یا مولانا اساسگذار مذهب صوفیان مشهور است. بویگری مدنی قونیو در میراث معماری آن نیز عیان است. شهر کهنه با کوچه‌های تنگ آرای یافته است و قسم مرکزی آن در روی خط میراث عمومی بشری یونسکو ثبت شده است. چاتالخویوک معجزه معماری است در مرکز ترکیه در وادی قیزلرماق. آن یکی از اولین شهرها در تاریخ انسانیت به حساب می رود. نام چاتالخویوک از ترکی همچون تاجکو ترجمه شده است که در علم باستانشناسی اهمیت خاصی آن انعکاس یافته است. این شهر تقریباً در عصرهای 8 پیش از میلاد وجود داشته است و یکی از مکانهای بی‌نظیر باستانشناسان دوره نیولیت می باشد. وی از قبطهای زیاد عبارت است که هر کدام آن دوره معینی ترقیات جمعیت را انعکاس می نماید. خصوصیت خاص چاتالخویوک معماری آن است. خانه‌های به هم چسبیده که منزل‌های بسیار را تشکیل می‌دادند. تعجب آور است که هر یک قبط نو به واسطه در بالای قبط قبلی ساخته شده است. منظره ناتکراری حیات ساکنان قدیم را به وجود می‌آورد. باستانشناسان در اینجا توانستند جواهرات، سفال‌ها، فرسکه‌ها و اسباب‌هایی را پیدا کنند که به ما امکان می‌دهد طرز زندگی و فرهنگ جامعه‌های قدیم را بهتر درک نماییم. این مجموعه ارخئولوژی از جانب یونسکو همچون ابیکت میراث جهانی اعتراف شده است. مسجد علایالدین در قونیو قدیمترین شاهاثری معماری می باشد. مسجد در بالای تپه مرکزی تاریخی که آن نیز نام علایالدین را دارد جایگیر بوده. نه تنها مکان مقدس بلکه آرامگاه سلطان‌های سلجوقیان نیز می باشد. در حال پس از ضبط قونیو از جانب سلجوقی‌ها در سال 1080 بسیاری از معبدهای ویزانتی به مسجد تبدیل یافتند. تغییرات اولین سال 1150 در زمان سلطان مسعود یک آغاز یافت. اثری برجسته مسجد منبری است که سال 1155 ساخته شده است و قدیمترین نمونه صنعتی دوران سلجوقی در انادولو می باشد. اینچنین از این دوره محراب زیبا و گنبد با حشمت مرکزی باقی مانده است. سال 1219 در زمان سلطان کیکاووس یک بازسازی کلی و وسیع نمودن مسجد آغاز یافت. نمای با حشمت مسجد که به طرف شهر اینچنین قصر سلطان نگرانیده شده است مز در همان دوره بنیاد یافته است. در طول بیش از 6.5 عصر به استثنای ساختمان مناره و بنیادی محراب مرمری نو در سال 1891 نمای مسجد عملاً به تغییر ماند. در مرکزی نمایشگاه دارالملک بخشیده به جنگ‌هایی که دولت سلجوقیان در آنها اشتراک کرده بود، نمایشی جذاب پیشنهاد می شود. بخشی مخصوصاً تاثیر بخشی نمایشگاه نمایشی سلوله سلجوقی‌های ترک قبر سلطان‌ها در قونیو می باشد. این مکان تاریخی به یک نوع یادگاری تبدیل یافته است، زیرا 12 سلطان در یک جا به خواب ابد رفتند و اهمیت آنها در تشکل تاریخی کشور نهایت مهم ارزیابی می شود. پیکره‌های سلطان‌های سلجوقی دقت را جلب می‌کنند. مجسمه‌های سیلیکونی آنها با دقت بلند بازسازی کرده شده است که به چهره‌های واقعی و سیمای سلطان‌هایی که 8 عصر پیش زندگی کردند نزدیک بودن آنها کفالت داده می‌شود. هیکل‌های سیلیکونی را در مرکزی نمایشگاه دارالملک رایگان تماشا کردن ممکن است. مهمانان می‌توانند توسط تصویرهای واقعی بدیعی به تاریخ و فرهنگ سلجوقیان وارد شوند. قبر سلطان‌ها به قبرستان نادری سلوله در تاریخ ترکیه تبدیل یافته است. آثارخانه مولانا در قونیو به حیات و آثار شاعر صوفی فارس جلال‌الدین بلخی بخشیده شده است. تاریخ این مکان ناتکرار از پیشنهاد سلطان علایالدین کیکاووسی یک درباره دادن گلباغ صدبرگ‌هایش برای دفن پدر بلخی که سال 1231 درگذشت آغاز شده است. پس از مرگش بلخی در سال 1273 در پهلوی پدرش به خاک سپرده شده است و وارث او حسام الدین چلبی در بالای قبرهای آنها مقبره ساخت. ساختمان مقبره سال 1274 به انجام رسید. مبلغ آن را ملکه گرجو خاتون همسر امیر سلیمان الدین پروان و امیر علم الدین قیصر پرداخت کردند. مقبره مولانا تا میانه‌های عصر 19 عملاً به تغییر ماند. در سال 1854 به آرایش داخلی آن بعضی تغییرات وارد کرده شد، از جمله عرابه چوبین کنده‌کاری تابوت‌کشی.
маҷлиси Туркия дар соли 1926 маҷмаи қабрҳои дарвешҳои суфиро ба осорхона табдил дод, ки дар соли 1927 дарҳои худро боз кард. Мақбара номи ҳозираи худ осорхонаи Мавлоноро соли 1954 гирифтааст. ансамбли меъмории осорхонаи Мавлоно дар тӯли 7 аср ташаккул ёфтааст. Объекти асосии зиёрати оромгоҳи Ҷалолиддини Балхӣ мебошад, ки дар зери гумбази фирӯза воқеъ аст. Дахмаи Балхӣ, ки бо оятҳои Қуръон оро дода шудааст, намунаи олии ҳаққоқӣ дар асри 13 мебошад. дар осорхона ҳамчунин толори маросими самохунӣ, ки таҳти фармони Султон Сулаймони Аъзам сохта шудааст, мавҷуд аст. дар ин ҷо дарвешҳо рақси маросими худро иҷро мекунанд. дар маҷмӯъаҳои осорхона китобҳои қадимӣ, асбобҳои мусиқии мавлавӣ, лавозимоти намозгузорӣ ва ҷиҳози шахсии балхӣ мавҷуд аст, ки ба меҳмонон имкон медиҳад дар фарҳанги суфӣ ғарқ шаванд ва аз раванди таълимии дарвешон ошно шаванд. қуттии марворидӣ, ки дар он пораи аз риши пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам мавҷуд аст, ҷои махсус ва ғайриоддӣ дорад. дарвешҳои чарханда, само, шаби арос, рӯзи тӯй. шаби арос маросимест, ки ба пайвастани Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ бо Худованд бахшида шудааст. ба ин хотир ҳамасола рӯзи 17 декабр пас аз намози шом дар шаҳри Қунё шоми ёдбуди шоири бузург ва суфӣ баргузор мешавад, ки бо қироати сураҳои Қуръон ва маросими Айн ул-Ҷом бештар ба маросими само маъруф аст. бисёриҳо бар ин боваранд, ки само маросими чархзанӣ аст ва пайравони мавлавиро дарвешҳои чарханда меноманд. аммо дар одатҳои мавлавӣ истилоҳи чархзанӣ вуҷуд надорад ва пайравони ӯ чарх намезаданд, балки маросими саморо иҷро мекунанд. калимаи само дар ин ҷо бо ду маъно, ба маънои осмон, олам ва ба маънои шунидани овози олам истифода шудааст. яъне садои он чиро, ки Худованд офаридааст, шунида ба он посух доданд. ҳаракатҳо дар само рамзи пайдоиши олам, ба дунё омадани инсон ва ҳамзамон муҳаббат ба Худованди бузург ва хоҳиши хидмат ба ӯ аст. ҳаракатҳои саморо мусиқии тасаввуф ҳамроҳӣ мекунад, ки оҳанги набзи дили инсонро дорад ва барои дарки амиқтари амали иҷрошуда мусоидат мекунад. дар замони Мавлоно маросими само бе мусиқӣ сурат мегирифт ва шеваи иҷрои дақиқе надошт. асосаш шавқу илҳоми динӣ буд, ки дар заминаи тасаввуф ба вуҷуд меояд. далелҳо ҳастанд, ки Балхӣ метавонист дар кӯча, бозор, масҷид ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба чархзании само шурӯъ кунад. пас аз марги Мавлоно дар замони писараш Валад Чалабӣ ва ворисони ӯ само шакли муайяни ташаккул ёфта пайдо кард ва аз соли 1460 сар карда то имрӯз бетағйир боқӣ монд. акнун оини саморо метавон омӯхт ва ба дигарон ёд дод. толорҳое, ки барои маросими само муҷаҳҳаз шуданд, самохона ном дорад. барои таъмини масофаи баробар байни рақосон, ин толорҳо одатан ҳамчун доира шакл мегиранд. биҳишти тропикии Қунё, ки бо номи Водии Шапарако маъруф аст, макони беш аз 12 000 шапарако аст. ин махлуқоти аҷиб дар боғи тропикӣ махсус сохта шуда зиндагӣ мекунанд. рамзи асосии водӣ гунбази шишагӣ дар шакли шапарак мебошад. майдони Водии Шапарако 38 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар ин ҷо ҳафзҳои ороишӣ, варзишӣ ва дилхушӣ мавҷуданд. дар ҳудуди он инчунин осорхона ҳаст, ки саёҳати ҷолиб ба олами ҳашаротҳо пешниҳод мекунад.
деҳаи Силе дар наздикии Қониё ҷойгир аст. яке аз ҷозибаҳои он калисои Еленаи Муқаддас аст, ки гуфта мешавад дар ҷои калисои Микаил модари Константини Кабир, ки дар соли 327 ҳангоми сафараш ба Байтулмуқаддас таъсис ёфтааст, бунёд гардидааст. дар роҳ ба Иерусалим аз Қониё гузашта Еленаи Муқаддас ба вазъияти масеҳиёни дар наздикии он истиқоматкунанда, ки дар ибодатгоҳи аз санг сохта шуда ибодат мекарданд, таваҷҷӯҳ карда фармон медиҳад, ки барои онҳо калисо бунёд кунанд. ҳоло калисои Еленаи Муқаддас бозсозӣ карда шуда ҳамчун осорхона фаъолият мекунад. масъулии сохтмонии он сангҳои маҳаллӣ буд, ки онро силеташӣ меноманд. гунбазм бо нақши геометрӣ аз ғишт сохта шуда оро дода шудааст. худи деҳаи Силе низ сазовори таваҷҷӯҳ аст. он деҳаи зебоманзар аст, бо хонаҳои нотакрори қисман барқарор шудаи давраи усмониён ва ғорҳои кӯҳӣ, ки аз зиндагии аввалин масеҳиён дар ин ҷо шаҳодат медиҳад.